Hello, ta chapa farming ngai ho zo si chule subscriber ho zo si na chung se bin ki pa thu ka hin se ye tunia hi topic iseidu hilovin tunia hi agriculture langpanga agri entrepreneurship ailol agri business langpanga koi tabang nam sunga khangtha ahin nume hin pasal ahin koi tabang alung lu na nei hodinga chance hoi ta khat a khyongin hi chi chu hi chi hi ai anabeu hete Northeast Agri Udan 3.0 5 days entrepreneurship development program promotions of entrepreneurship through agribusiness venture applicable only for scheduled tribes of northeastern region hichichu ahin eho northeastern region northeast tingthlang mi te adinga bo ahin vacate lewhen hichilaya imodiu chu application start ailola submission deadline reserve announcement training period hichi application abula akepat na le tengle training period ren lang submission deadline hola chola imu so khedi ohin hichi organization hichi organize ICER non-eastern region umiam to tribal subplan hichi ICER research complex umema bolding ati ohin hichi koi tabang dungdu na nei hon hichi abol thei ohin a de sena khangtha ho agriculture ehlo farm business langa dunglu hon e apply devin ikite move keizong hichi northeast agri udan 2.0 a chu panla na kana nei ahin khaphat chompi thlein chuteng la khan to kana nei pin training tam pi kana zawin farm lang hin agri business lang hin manipur sunga itia chu hetna thim no kana nei hin hi chi ayong hi phat chompi na len pita kana nei hi ga sei sau zeb lew hen hi chi training hi ninga sunga ki bolding hin hi chu agri business incubation center to tribal supply and panla khop da neya hi chi thingthlang mi te northeast adinga mizoram hin manipur hin nagaland hin assam hin tripura hin itia chu khangtha tampi in ailole azil nom ho adinga chance state josia alla khomowa itia chu form ki fill up ma hon selection process uma itia chu agam state na mi selection mo ho chu ako khomowa free ninga sunga nele cha hin umna gena to na ho mio se free apio hin ichu umiam ki bol hin izia chu khangtha ka ti poi nu le pa hozong hichi igam sungwa ka sei ma banga thil gam len pita ta hoi nei ho hi ichi het na ho elo le agri business elo le agri entrepreneurship elo le agri langa hi het na nei le hen igam sung hi resourceful elo le man thupi ta hung hi ting hi manipur sunga jong training izat ham khat kana zawdan ahin la ei ho ei mi te hi koima elo le training lang panga agri langa het na dinga hi koima yong hi akimu zo ji pon ka la khat khat bo se a zaw zo ji in ahin la ichen khom pi ho naga ho ahin mei leite ahin mo ho wang adim do jing ji bin hi achaina adin selection imu hi ale ium namun chi wa kona ahilo le ichen na wa kona traveling allowance so imu kithu ahi ichan chu training kana zaw na le chuting le a process a chi dan ho ka het kham kama khin se hin hizia chu khangtha ho alung du na nei hon ichi description a hi a link hong ki peding a hin question ho tingle nangma idea so nyaw khat na pi ding a hin chai selection process ding a hin hizia chu nangman jong analut win lang bol thei chan ana bol win lang an apply te go un hilaya lim phabe kan koi ho hi keima kana zawna an agri udan 2.0 kana zawna lim phabe kana kap do ho video kana kap do ho hin cho chu a hin ting le tu a hi video them khat nyau khat kana zawna kana kap do ho ka training bol na ho video nyau khat an viau te na
Para it's so big, yeah. Like chicken. Panaracha. It grows up to 5 kg. This is big, huge. Yes. One, only 2 days products you make. Our food girls. One salami, sausage, comforters, almost 5. Yeah, within 2 days we make 5 products. Video phabep kan koin hichan chu hitan tin ep la he them lo hon jong komena jong ki do the hi ep le gel ho na za la kan update hin hichan chunga angai ho jo si ka ki pai na chung si event